Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. Sarkar lai puya Minister of State for External Affairs and Culture Minaksi Lekhi chuan Nimin Khan Aizawl lo thleng. Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Nimin Khan BRO Director General Lieutenant General Rajiv Chaudhary chu office a mu in Mizoram BRO na tho sang sang chungchang soipui. Australia tlo chame Prime Minister Narendra Modi chuan Australia Prime Minister Anthony Albanese akomang Sudan ramchung boina in mek Sudan sipaile Rapid Support Forces RSF te chuan ni sari chung in ka haim puang. Sarkar lai puya Minister of State for External Affairs and Culture Minaksi Lekhi chuan Nimin Khan Aizawl lo thlenga leng puya Art and Culture Minister Puala Zirlen le Sarkar mi poimo ten an lo muak leng puya Tanghian Governor Dr. Hari Babu Kamam Bati chu chene na hua Mizoram ron tho chan le ahun man dan tur te governor chu soi puya he huna hian MEA khoi hmalang na poimo tak tak Mizoram ta na poimo tur te soin KMMTTP zo khatharle wangche khua chungchang te an soi duna Union Minister of State for External Affairs chuan Mizoram chu khachaklama India ko chu alani thuai dona wangin ngai poimo ani a masona rural poimo tur te po la siambel angai don ni a hria thua soi bok nimin tlai kham pi lekhi hiam Chief Minister Puzoram thanga chu a chenai na a muzui le a Puzoram thang ne ain mu nu hian McDonald Hill Zarkota Mizoram State Museum atlo a curator PC zo sang pui le tho pui ten lo dong songim Mizo thil hui da thatte chu munom ati ba ka hluati thua soi ani Agriculture Minister Puala Zilen hen ni Jan Khan P Minaksi Lekhi Polin Cheltlang Tourist Locha Culture Program Board saya Zanri an kilho ngal ani Union Minister Lekhi hian Voina Mamit to anga Mamit district sunga mi poimo tenen masonan tho chang chang soi howanga Kaya Aizawl kirle in lar sap che naras bavana aria kanga naktuka a hole don ani Chief Minister Puzoram Thanghovin Nimin Khan Cabinet Meeting Room Empowered Committee for Investment in Mizoram Chonthukoma Ministry of Donor in Abot Sai North East Global Investor Summit Negi sa Mizoram Telvena Turchungchang an soi hawani Nagi sang ni samni pathuma hian ramchung le pona marchaka investment na sajok alu theinan road show ne ani dona chumi tan chuan Mizoram investment ti theina project rang rang chop chho thei tur soi hawani a chungzinga chuan Sarkar in tourism skill sport food processing education le adanga theina nasatak omte soi hawani a hemala nakal zeratun na Sarkar Department of State pon sumdong miten karat hona chungchang soi hona lo nei to te soi chu ani bok Nagis Roadshow le pre-summit hi May ni somni paku atangin Mumbai, Dhaka, Hyderabad, Kolkata te nei tur ni in kumin August som paku hi New Delhi Ambassador mid nei huna hun man thei tura ruam man ni a henga te hian state investor te hena state chung investment ti tura theina sang sang te entira soifiana ne ani don ani meeting a hin tourism minister Purobado Moi Roy te chief secretary Navin Kumar Chaudhary planning secretary Pulamno Soma Pachole committee member dangte antel ani Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Nimin Khan BRO Director General Lieutenant General Rajiv Chaudhary chu office a muin Mizorama BRO na tho sang sang chungchang soipuya Donor Ministry in Kumkal to NEC kaltanga cheng vaibel samruk puruk senator sangau tu sai si chu kongpui lai na tur BRO tho tura lo da to tun thlenga na bullatan lo chungchang tele he na thona tur sum sang son to no kile mai tur din huna ding mek te an soi don ani BRO Director General chuan he nai chak tak le rangzoka tho thuai ani thein tura malak ani tur thu Puke Vanal Vena hi ashil ani no pangtina chan vo hum to Paul Mizoram State Commission for Protection of Child Rights chuan tun naya social media lama no pangpong sol tong le mani ti thum te chanchin an mani hria thine tura dar chu puyan ti thuan soi Mizoram State Commission for Protection of Child Rights chuan no pangte chu danin a hum tat ti an soya har sna to ke mo dan ne in rem lova che no pangte ni na le mi puita na chi chu thei tura an ming veng khuwa thalak zena in le thil dang taran chu dan manga hrem the ani thu an soya hetianga no pang ne ta lang te chu hrem the ni im tele anamani chu Mizoram State Commission for Protection of Child Rights chuan dan angin ma ala don ani anti Manipur azon hathak har sana tok te tranpuna turin hope for tomorrow le chung ko pakhatin cheng noi thum an tho chu Nimin Khan Chief Minister Puzoram thang hne na hlan ani Chief Minister Puzoram thang chuan zon hathak unaw te pui tura anin huam na chu fok omati thu soin lom thu shrila tranpuina petu te chuan Myanmar boina awanga Mizoram saimna jong te tan
man lak mek dan ne tuna hian champhai aral ta no pangte tan primary school din tura mala Mizoram rongkal ani thu chief minister in shrila chuti mek line train on state a boina choka wang har sna tok te chu kong ngamotala pui tun ni an theta wangin an theng ang tho howa chanpuin hi hlan ani thuan soi ani hope for tomorrow USA chin mi te masona le pui na tura lo ne lo pol din ani Nimin Khan People's Conference Party PC chuan kumin than puilo turatan nomination committee and dina an office dialogue veng hluya an president puvanal ro ta ka ishoin OB meeting an ya meeting ka shoi tu puvanal ro da chon kumin than puya hian sarkar na CM to zinga tel nge anin din thu soya an president hlui pulal mangai salawin ram thana du tak tak an policy ti hlotin pui thei tur ten nen sarkar na an CM anglo ti to angin sarkar CM to zinga tel nge tum ti soya kumin chang samni pathum than eta na nomination committee an din hian in than puya PC party ticketa ding turte an rel don ani Aizawl chan mari veng chuan an veng chunga mithi te an chenena vui to lovin ko than hola an vui zel to dona he thu hi chan mari local council wai me MUP MHEP le ko than sang ai okal khom ten tun hnai an rel ani a chia tok anom le masabera tanga man tran turati ani rom manan sem dan chuan mithi te chu an ma ani loina ko than hola zel vuina hun man tur ani to dona ko than hola rem chang oni chun wai me hola vui tur ani a khori nen pui dan chu pa ngai kal tang pui tur ani thung COVID-19 a hlolai khan Mizoram sarkar chu mithi te ko than ne wai me ho lama vui turin thu solo siam tu achan mere veng po hian shrilen laya sarkar thukal pui kha chomnun chu tuna din hun nen indram zo ka an ngai ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chon voin hian Australia Prime Minister Anthony Albanese komdona Prime Minister Modi hian nimin kai khan Australia khopui Sydney thlenga ram pathuma tlo tur jing an hunung ber tur ani Foreign Secretary Vinay Mohan Kwatran janchimumi ta shildanin Modi hian Australia Prime Minister Anthony Albanese amhuba ka hian Governor General David Harley mudon boka Modi hian CEO kopte komba ka India mi cheng te ma thu soidon bok ani Prime Minister Modi nimin ve khan Fiji sarkarin civil mi te choymoina sangber the companion of the Order of Fiji hlana Fiji Prime Minister Stevena Rabuka chon choymoina hi ahlan ani Odisha Chief Minister Navin Patnaik chon a cabinet six soil Minister Thar Pathum arwat bela Minister Thar Pathum te hi MLA Senior Bigram Kesari Arukha Sudam Mandri le Sarada Nayak te ani a Governor Ganesh Lal chon nimin khan heng Minister Thar Pathum te rin umthutiam tirin Lok Seva Bhavana in Combat Style Lut ani Heun Chief Minister Navin Patnaik le Minister te MP MLA le sarkar me poimo thnem tak antela hetian Odisha Council of Ministers somni pani antlingta ani tun hnaya Minister Tranglai pani an bana wangle January tha a Health and Family Welfare Minister Naba Kishore Das tha ani awangin cabinet hi sik soi ani Sudan ramchum boina in mek Sudan sipai le Rapid Support Forces RSF te chuan nisari chungin ka hain puanga Saudi Arabia khopui Jeddah a inbiakna pol pani ten in ka hian remti a in ka hai chung hian sipai pol pani te hian ramlak beltuma malak lon rel ba ka chom dolna na thok tu ten thataka an tho thene turin boina siamlo an remti ani Prime Minister Narendra Modi ka thwe sarkar chon tun thain kumku atling don ta a hemi pol hian sarkarin kong sang sang ho tena achante Akashvani News na bot saya chujinga chuan chhelak chungchanga kalphung thar goods and services tax hi ram chunga indirect tax lakdana in thak talomna ropui tak athen hi sarkar lotlin na chin che tlak tak ani a India tharni India din konga GST chu dan thar thatak nia hretani a GST manani nuwa goods and services lama India chu chelak danin ang khatin kalpui ni a kumrukal ta chung khan GST manghian olsam zokin chia lak khom ani Chanchinthar charti topna na tlang pui Sarkar lai Prime Minister of State for External Affairs and Culture Minakshi Lakhi cho Nimin Khan Aizawl lo thleng Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena cho Nimin Khan BRO Director General Lieutenant General Rajiv Chaudhary chu office a muin Mizoram BRO na tho sang sang chungchang soipui Australia tlo cha mek Prime Minister Narendra Modi chuan Australia Prime Minister Anthony Albanese ko mang Sudan ram chung boina in mek Sudan sipai le Rapid Support Forces te chuan nisari chung in ka hayam puang Chutizong su Chanchinthar kan pon thei chu ani